chibai vek ule voin hi September ri somni sangni le somni pakhat thotan ni ania PDF te thun huaya da to khoza chuang om to thu NUG Defense Minister in asoi leilama mi pui veng him to pol PDF te thun huaya da to khoza chuang om to a thonai na ponglak tu military council chuan khopui le motor kong puite chia thunun tumin abai sham ti National Unity Government NUG Sarkara Defense Minister Purai Muna chuan a social page aziak lang ani ma se ni chuan khoimuna tenge PDF ten an thun hoyan da to ti chu aziak lang lova reilo te a revolution achong ni na next step alo thleng don ti po ziak tela Myanmar ram thlang lama mi pui veng him tu pol le thunai na la tu military council sipai te chu anin kap na sa to hle a sakain lama chuan sipai ten thapui tho in khuwa an hala poi soi lo mi pui tam takin an in le lo khuwa te chu asanin mundanga an tlan chi a chu tiang bokin kaya state le chin state lama po sipai le tol chung mi pui veng him tu pol te chu anin baina sa hle boka mi pui in le lo ti chiat ani bok chu wang chuan NUG Sarkar Defense Minister chuan revolution chunga in kana wanga mani in le lo chan poi soi lo mi pui te chu mi pui sarkarin mo phurna la vekang ti in aziak lang bok ani Karen National Defense Organization KNDO tele Military Council te ni somni chungin tum somli panga anin kapa Military Council lammi somthum panga anthi Karen National Union Noya Karen National Defense Organization KNDO Battalion khatna tele terrorist sipai te inkara tun thla September ni khatatanga ni somni chungin inkana tum somli panga atheng toa Military Council lammi somthum panga thi in mi somnga pakhatin hliaman tur to thu KNU ten thu chuan siam Thailand le Myanmar ramri tan luin tuipui kama terrorist sipai te kem then khachu Karen National Liberation Army KNLA tele KNDO tangkop ten kapin an la heng kem te hi Military Council lamin lak thaile tumin an baina sathu KNDO Deputy Commander in Chief Colonel Sobo Mian asoi Karen National Union Brigade 5 Control Area firfiak sipai tele an hnuaya Border Guard Force BGF 10 ni tin deuh tho an ka thina wangin in ka ton na chu afo thu KNU te thu chu atanga hria tani Thantlang khuchunga in kana a sipai somthum chuang an thi Chin Baptist Convention in thu chu asiam ngal Chin State Thantlang khopui chung September ni sompariata CNA le CDF Thantlang tele Military Council sipai te inkar in kana chuaka sipai somthum chuang an thi thu CDF Thantlang chuan nimin lam khan official in thu chu asiama kha in kana a khan choma lamdar somatanga tlai lamdar li thleng o in firfiak sipai somthum chuang an thi lain CDF lama thi le hliam anom lo thu hriat ania chuwang chuan sipai lam thin rimin Thantlang khuchunga lai puika blutin poisoi lo civil mi te chenna in sompakualai akang chede uveka chuti rualin in kang thel turat lan chuak Thantlang Centenary Baptist Church Pastor Chumbia Khumachu silaya ka hlum ani maiba ka a mobile phone sana le in nei zungbun rangka chakta chu akut tan sakin rong takalak sak ania chumi chungchanga chuan Chin Baptist Convention chuan poisoi lo mi puite chenna in lama lai puiti puaka chenna in sompakualai kan chia tir le Christian rongbol tu pastor chunga Military Council sipaite rong takathil ti dan chuan kan biak sa khuwa poisakna nei lo le aring tu te po diriamna na satakani thu tar langin thu chuan siam ngala Thantlang khochung mi engamacha chu khodanga tlan chia in akhopum deuh tho in an osan to ti hria tani Thantlang khopuya chenna in thanem tak akan hnuwa akhono tin an tlan chia Chin State Thantlang khopuya September ni sompariata kangme chu anu nimin le vo in September ni somni hian khomi pui zongjong in khu an chu san ti hria tani Thantlang khopuya hian mi sing kha chuang omin ama a in kana chuaka khan mi sanga chuang te chu khodanga an tlan chelhom to a Thantlang khomi pakhat soidan chuan khopui chunga cheng mi za a somkwap kuwa parcent vel an tlan cheto ala bang te po tlan chetur an ni mitam jok chu Thantlang tangsipa khosang sang an tlan hlom mithen kha chu ram then om Mizoram lama anral tlan kan khuale kan chen na in te hi ngai hle ma ila lo thailo na wangin kan tlan sia santa ani tu man ti luina in min tlan sia tir lo ti in asoi August thla atang to khan Thantlang khopui chunga in kana thlen fo wangin khomi puite an lo tlan chetan to ani
sipaiten than tlang township-a chenna in an hal sak thua tual chung hruai tumi pakhat zawna hi lo ngai thla ela September ni sompariat tlai lamdar thum le achan ve vel atang khan military council ten ral thuam lian hmangin Chin State than tlang township an bai chiama chenna in sompakwa zet an hal chet sakba ka pastor pakhat an ka phluma hemi chungchanga than tlang township thalai hruai tu pakhat khomnung thung media in a zona hi lo ngai thla ela zona September ni sompariat tlai lam than tlang township a chenna in kang chungchanga engtia boruak in tan nge ani le channa amani khan boruak neu neu chu a om tana CNA le CDF in fin khomin chet nan nei ve nola jing lamdar somvel atanga tlai lamdar li thleng khan khopui chunga anin kap charchara hetia in kana hian sipai lammi somthum chuang an thi ni in kan hria CNA le CDF lam ero chu thi le hliam anom lova anin saseng hlom mani chumi hnuwa military council ten anrin hnel building le chenna in then khachu ral thuam lian hmangin an tongpong ka chiama chenna in mipui bit na mun ber number 1 wat anti tunma a school veng anti mun kha ani zona chenna in hi engzan nge akana thi le hliam an omem channa chenna in sompakwa zet akanga nu pakhat chu hliam ni in kan thria adin mun ero kan thezui to lo akan wangla hian an la in ka renga wangin tuma pon chuang ngam kan om lo ani ber mai zona akan lai khan kang thel motor te aron thleng ve em channa CDM an lu deuh vek wangin hriat tir mai tur tuma an om lova CDM lu lo pakhat chu om ve na in achung te aboi pui ve bok nen kan en liam ve top ani ber mai zona kang thel turakal pastor pakhat sipaiten an ka phlumti kan lo hria abo ruak ton dan min hril thayem channa akan wanglai khan tuma pon kan chuak ngam si lova chumikara khochunga kan rin chan le thalai hruai tu ni bok than tlang centenary baptist church TCBC pastor chungbik humchuan mi som khomin an kalta khani a than tlang kongpeng thuam an thlenlain mai chana military council ten an ka pa aboral ngal chumi hnuwa akutang tan sakngalin an in nei zungbun an lak saka mipuiten kan leinatin kan thinarim takzet ani zona tundin huna engtin nge in oma anu le zela engtin nge in om tak zelang le channa voina kan thil ton chu military council te hian ram sajia ang takin rowa takin an chea aza chia hrelo maila than tlang mi pui thanem fe chu khopon lama anral tlan nual ti hria tani zona ral tlan te hi mi angjat vel nge an ni irin channa tunari chuan mi sanga chuanga tanga mi sang rukvel an ni ang khopui hnai vai tlangkara anin saseng meka nimin kan din hun en chuan khochunga tanga tlan chuak turpo in arsa hlea flak var kenga tlan tele ke konga tlan loplop te po an nual ral tlan te hi eile in man ruwa keng mumal lo an ni hloma wangin an din mun arsa hlea tlom ngai polten a thai ang angan som dol thil an la ei in mek ti hria tania than tlang khuwa chu khomi tam zokin an chua san to a chuti rualin tar chak lo le dam lo te ta na in son chua chu anamai lo hlea an leina tom tak zet ani pakhau ku khua a military council report pethin in zalal ka hlum ani magweri jen pakhau ku khua firfiak sipaite report pethin dalan nia hriat lartak military council teruat in zalal ku be u achu nimin September ni sompakwa khan silaya ka hlum ani thu tual chung mi tenan soi tual chung mi pakhat chuan nimin jing lamdar somvel khan ku be u achu suekhet u thingpui dora thingpui a ina chuti lai chuan mi pakhatin silai na kapa dalan na athona rei towa alar pui hle bok ti in RFA a shilani in zalal ku be u chu hliam na tak tuarin pakhau ku damdo ina dalu ni ma se tlai lam khan a hliam tur lovin athi zui ngal ti sia tani chu in kana thlennu chuan sipai pol ho chu thingpui dor le avelakal veivak zongzong an chek vek thu hriat ania ma se ku be u chu engpol berin nge ka phlum ti hriat alani lo tanze township sipaite report pethin chung ko member panga chu in ka ton hnuwa an thi ti hria tani Sekai region tanze township leichian khomar lam melnga velahla che chau sweto a nimin September ni sompakwa zanda rukvel khan sipaite report pethin nia hriat chung ko pakhat chu ral thum keng pol pakhatin an ka pa lelamin an kap leta anin ka zo chuan chu chung ko zinga mi panga chu an thi fel der ti hria tani thita te chu
kapang chi a khochuak u sang wen ale achung tani in mi pano pang pali le me seno pang pakhat an nia no pang ber chu kumsom hni mi ani thu ria tani tual chung mi pakhat chuan kapang chi a dalan ngion khina kit nia riat ania sipai chanchin a pethina kapang chia ngion khin ti in tan se tang sipa chuan alar hlea dalan ru kol ani helai vela po piuso thia pol roi tu ania kapang chi akhua sipai ten anon lu chil tumpo khan an mani wang ania chu wanga ka hlum an ni ang ti na soi sakai region tan se township kapang chi akhua okas thatop lam khan sipai thanem taklutin silai an hme pu wangin khochung mi an thinual thu riat ania september ni som pasari po khan tan se township chunga dalan nupa ka an nia mi pa jok thi in meichia ero damdoi ina hliamna tak tuarin an enkol mek ti riat ani NLD sarkar lain military council te din mun aniam hle ti in min aung hleyan asoi NLD sarkar lai khan military council le ruling party inkara indor na le thodun na chu athalawa sipai te din mun chu aniam hle ni in military council puipa ber general min aung hle chuan asoya he thu hi nimin september ni sompakua sian state lashu military council thunai tu tele sipai mun ato tuma soi ania tan maro chuan kumsang ni le sompakhata NLD in sorkana tem khat achel chung khan ramchung ven himna le mi pui ham thanna angai poi mobi ka kumsang ni le sompanga in thlan pui zo kumnga chung po khan politics economy le security ba ka ramchung thil ti sangsanga ma an la renga military council in kai hroina lama angai sakvak lo thu asoibok tan maro chuan ramchung le mi puitan ven him na ba ka ril thiang hlim taka volunteer ang an nia an mo phurna a do thaina le rin omna thuk tak nei atul thu soin a fui zui boka general min aung hleya hian sian state a military council thunei tu te district le township mun sang sang te ba ka khotlang nu le pa tenen la siu khopuya a than pa a soihonan neya electric rail electric bus lei hnuai rail te siam turin a fui bok ti ria tani military council puipa ber general min aung hleya hian Kachin state atangin sian state atlawa Kachin township atlo tum khan rail station ti chiat ani thu le tual chung zirlai no pangten ama andu lo na le military council te Kachin leilung atanga chuang ngal tura an lo phut na te chu atong fu nge ani sipai pakhatin afapa an ngai sana salutuk tuar thailo le ril rubuain a in ti hlum pagori gen p district paunte khua firfiak sipai ten pa fa pani chu maitel tawar ti chiat tum chungchanga manin andopa chu andop na huna chuan afapa jok chu vuwa in an ngai sana sa hlea afapa tur na salutuk chu mu hri om ti le tur zo lovin apa jok a in ti hlum thu achung ten khetet media an thil paunte khua uto chi ale afapa maunti ha te chu september ni som pathum khan firfiak military council sipai ten maitel tawar bom chiat tuma puin anmana sipai kem lam anpan puina kongtluanin kuthlakin an soi sana sadun hlea sipai indop na mun an thlen chuan afapa jok chu in chungla man do pa in hnuaya apa chu an dop boka afapa jok sipai ten zan khu a ngai sa a an vok thom chu apa chuan a hreveka ani po an soi sana sa hle tho ani september ni som pali chhun khan apa jok uto chi chu sipai ten an chua ma se afapa chu chua velovin an soi sa chhun zom zela chu tianga apa jok in lam a thlen hnu chuan afapa an ngai saklai thom te chu abenga la cham renga aril rupo apa ngai zan phalo ni in achung ten an soya afapa chu chua turin phun chungin asoi de urenga ani po chu minlaron man le don ti in asoya an in tuk vera tang chuan afapa lo ho tur chu athli renga chuti rual chuan sipai ten ama anman le tur thu po asoi de ureng boka september ni sompakua ni min khan afapa ngai tua lungkham le ril ruboya om uto chi achu veng chung puithiam school nunglama thil zum tak mangin ashok azaya a in tilhum ta ti ria tani chumi thil zum manga a in zailhum ma in uto chi achuan in o hlum alo tum to a ma se a in o hlum tum na hruya chata thingkung zara a hrui khai chat to tangin a hriat thaya atopa thil zum tak mangin a in tilhum ta ni in mita mutu te chuan an soya uto chi ruang chu september ni sompakua tlai lamdar thumvel khan vuiliam ania sipai indop na hmuna ngai saktok mek afapa chuan apa thi thu po ala se thailo ni in achung ten an soibok ani angpa na military council le PNO mi pui sipai tangkop tele
aung pan mi pui veng him tu pol te inkara inkana chuakin military council pahnih thi in pathum an hliam Sian State Kalo Township aung pan khopui nauye khobula tawni borvela military council le PNO mi pui sipai tangkop tele aung pan mi pui veng him tu pol ASDF te inkara September ni sompariat jingdaria le achan ve khan inkana chuaka military council sipai pahnih thi in mi pathumin hliam an tuar thu aung pan PDF ten an soi terrorist sipai lam force zavel ten u men khuale nauye khu atelutin tual chung mi te chu soisa in anman boka aung pan PDF te kempa jingdariat vel khan an thlenga inkana chuakta ti sia tani he inkana hian military council lamin ral thuam lian le te mangin kamna sale ma se PDF ten military council sipai pahni ka phlumin pathum an hliam thaya ral thuam anin nei that hle wangle an in tam hle wangin aung pan PDF te hian an kem chu asanin an tlan sia san tak thu ASDF ten an soi tuna hian aung pan u men khuwa civil mi angalem chang military council sipai thanem tak balupur motorin an thlenga an kho thalai te chu chan le wang om lova ve in an mana ya taung tlang bul thut bor vela in kap thom alo om chun zom rang thu tual chung mi ten hena tanga hria tani Mogwe region Miautet Townsipa zirtir tu ku aung tan zo chu sipai ten angonga silaya nor chilin an kaplum Mogwe region Miautet Township Miaula lin khu a zirtir tu ku aung tan zo a kum samthum pathum mi chu firfiak sipai ten September ni som pasari zandar kuavel khan an kapluma voina William ani thu hria tani ku aung tan zo ale maungkala te pani chu September ni som pasari zandar ko khan chi yu thai petrol pama petrol an thuna chuti lai chuan sipai duty ten an pani chu kovin zona an zota an voboka atopa angonga silai mora nor chilin an kapa athingal mai lova angong hliam na takchu damdoi in lama en kol tura ruah man ani lai September ni somparia jinglam khan ahliam tur lovin athia voin hian achung ten an William thu hria tani achung te jinga mi pakhat chuan zandar kovel khan petrol an wathuna maitel ta warweng tu sipai ten loti dingin an thing thitira silai fongin an chua an voboka pon chu athai ani loti in selawem ni ti in sipai butin an chuya kan selawa kan lo chuak palani ti ma se an vozel thowa chutianga ngaidam dila soilai chuan angong chu silai ko mora nor chilin an kapa an ka zo vele in omomin omru ti in an hotir ti in thil thendan asoya pakhat jok maungkala chu sipai ten ka ven tumlain sipai pakhatin no pangchu kap su tia lo dana wangin ahim thalo ti sia tania ku aung tan zo chu ina thlen chuan angong atangin thisen achuak zoi zoya miautet damdo ina an kal ngala chumi atanga nepi do damdo in puilama ri faran tumlain aboral zuita ti sia tani kaya state in kana mi puilam tang mi somkwa pathum an thi to thu PKPF ten an puang chuak sipain thunaina an ponglak February ni khata tanga vo in thleng thlasari chung hian kaya state in kana tum somsari pathum achuak to a chuta mi puilam somkwa pathum thi in mi za somni pali man anni to thu Progress Granny People Force PKPF bol chuan September ni sompariat khan thu chu an siama Military Council sipai tele KPF pol te chu Dimoso Townsipa tum somni pathum loi ko kho a tum som pathum Phekong Township le Phayuso Townsipa tum kuwa loilin le kho a tum riat mobe kho a le bole kha kho a tum nga chensi le Pha Sound Township chunga tum khat awain tum somsari pathum anin kap to ani chung in kana mun sang sanga thlenna chuan Military Council sipai ten civil mi somsari pakhat an kap luma ral tlan jinga mi panga PDF le ral thomkeng pol jinga mi somparuk le kongzon hamuna mi pani thatin mi puilama mi somkwa pathum an thi to ti PKPF chuan an tar lang boka chuti rual chuan Military Council ten tual chunga an man te jinga sipai za lona ti mingsia na khes section zanga panga e manga thu boy siam sak zale pasari tual tha thu boya section zathum pani manga man pasari ral thom ken wanga thu boy siam sak paruk dan pon illegal pol nena inzomna neyapu thu boya bi pali awain mi zale somni pali da chu thu boy chi sang sang siam sakaman mek anni thu PKPF chuan apuang suak bok ani ma se Military Council lam chuan kaya state chunga mi pui ka hlum le tha chung changa eng thu chuama alasiam lo ti sia tani nepido leweya inbu check get chu nepido PDF 10 bomin anbai
Nepido Union Territory Lewe Township inbu veng traffic point bula inbu check gate police te check gate chu tukin September ni somni jingdar somvel khan Nepido PDF 10 bomin an baya chu bompu ka chuan police pathum ayatlem loten liam tuarin PDF ta chu him takin anin sasang le thaya police cam tlemazong a chebok ti sia tani tual chung mi puiten in kana thena piangin tul lova pon chuak lo tur le mun him lama om thin turin an cha chu ba ka atul huna mi pui veng hem tu pol PDF te tan pui thin turin an ngen ngal bok ani rengun in saing in zalal ye ja chiulama piuso thia pol pakhat le tan zelama military council report petu niarin heltalin chung konga mi pasari tha an ni rengun region in saing township yuama veng thanglam phuenu si set konga township office somparukna teyet to venga in zalal so taya chu nimin September ni sompakua zandariat vel khan silaya vaithum ka ania abengan ka fu wangin amuna athingal ti sia tani tin Magwe region ye chu township mo utang khua piuso thia pol roi tumo phurna nei min khana po nimin pia khan thinlung nal mirorum polten an that ti sia tania chutiang bokin sagai region tanse township kapang khua military council report petu niarin lel sangwe na ta chung kwa chu nimin pia zan khan mingsia lo pol pakhatin an ka wangin sanwe na telin an chung ko member panga an thi ti sia tani Thilin township military council taruat kholal engamazat an in hnuk dok Magwe region Thilin township chunga NUG sarkarin di daya puan nu tun thachung hian military council taruat wengle kholal mi engamazat an in hnuk dok ti tual chung mi ten hen tanga hriat ani Thilin township chung khosom chuanga firfiak sipai council taruat wenglal le kholal ten an thesel na chuan lamin banna hadil na le kha chu mi pui hriat puina ni pa fomin social media lama antar lang hlom ti tual chung mi pakhat chuan DVB a hrila Thilin township chunga khothen khata firfiak military council report pethin tele piuso thia te then fai an ni thu an chuan huwa khwa le wenglal tam tak chu lawanga banna le kha an thelu ti ai ma in hria thiamna ron nain mi puilama an ron tanga wengle khotlang ta na masona thazok pachuak tur an ni angin kan lo lomani ti in PDF lam chuan an soi ani ma se mithan khat chuan chung wenglal le kholal ten banna le kha thelut po ni se tunma atanga firfiak sipai tenen thokhowa dalan alo ni to wangin rin ngal mai chi chu an nilawa en thak phot an nga yang ti in an soibok ani Thilin township chunga achinwa bin khuwa September ni sompanga khan firfiak military council chanchin petu dalan mi pali chu dalan thian fai tu pol pakhatin silayan ka hlum thu hria tani firfiak sipai tele KNL te in kana major rank pakhat athi thu hria tani Karen National Union KNU Brigade 5 operation nei na mun Phapon township mechi khile nila inkara firfiak sipai tele KNL te September ni somparuka anin kana KNL major so choya chu athi ti hria tani KNL officer pakhat chuan indona athita so choya chu ni somparuka nia major training anei zona po alarei loti in khetet media ashil ani KNU hnuaya KNL sipaile military council sipaite in ka to za chu September ni sompanga chi aponzar alania chuta chuan firfiak sipaile athu hnuaya om BGF sipai mi somsari thi in mi somkwa pakhatin liam an to thu hriat ani dimoso kongta khobula terrorist sipaitele karenni joint force te in kapin KPDF lama mi pakhat thi in mi pali in hliam an tuara tual chung mi pakhat po laipui mu perin afu kaya state karenni area dimoso township kongta khua melnga le melruk in karate firfiak sipaitele karenni joint force te wa in September ni somni chhun khan anin kapa KPDF lama mi pakhat thi in mi pali in hliam an tuara sipaite ka chua laipui mu perin kongta khomi pakhat fu in hliam atuarti local news atanga hriat ani he in kana chungchanga hian firfiak sipailam thi le hliam omzat chiang taka hriat thei alani lo tahan kalimyo le achevel lo ngai thla ila tukin September ni somni sangni le somni pakhat hian zinga tangin khu aduaya tahan bazar kongkam dor an thanem anghu in dor tu an tambak lo
tukin san piau dor mun somvel alun thei hle a plate khat cheng zanga ani tlang puya tahan bazar kianga thingpui dor mun thum a oma thingpui no khat man cheng zali ani thu riat ani nimin pia tang khan tahan le a sevela ro pui van on asur thut thuta luikora tuiluang atamin anuna sa thei hle a konglai le huan vela tui atling na sa ti riat ani September ni sompariat sangni le somni pakhat khan USA a om ngordim pinga ki tia riatlar tahana chol hadam na run ina om to tahana tanga marlam pingkhong chi bethel te huai hotna in tahan B C le F grupa chena in zani chuanga bu 5 bag khat le tel liter khat theu a thlonin an sema group danga bu 5 bag zani le tel chitui an la sem le don ti sia tani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thak theide chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye